Mātou te whālatalata atu fo i le nei fiafi le tua i lo no whali. Mātou te si atu ai le whaafitai o le viinga o le whaamanu i a te oe. Mātou atu i a te oe le nei fiafi ma le tua mui le ava ma le whaaloalo ma le mingao. Wa o e lava o le tua e te tau na vi ia o e le tua. E ifo i ai tuli vai uma o tangata uma. Tau tau e lolo whaiva uma o le tua o e lava no whaia me uma. O e o le pule, e o le mana, e o le whaamisnonga. Whaafitai tele le tua le nei e fiafi lo wang le lei. Lo te tai mai o lo mātou ola. Na i o mātou tangata sa mo uma o le amwhaiona mātou mafuta le nei e fiafi. E si atu le whaafitai a te oe le tua, ona le nei aso ta ua. E aso whaapopo fo i aso lo mātou ola. Mātou iei le wholaunga i le nei fo i le langi. O lo mātou iei o lo mātou nofo mau mawai. Mātou whaafitai le tua. Te leo whaamnianga. Te leo mena e whaamnui ai mātou le nei aso. Mai se lava o lau te inga. Whaora mātou o lia mai ele nei taimi whaatulanga ina lo mātou Paul Klame. Le tua si atu lava le viinga i ato e whaafitai a lo le lei ma lo lofa. Whaafitai lo whaamaoni lo tau singa i ai mātou. Whaafitai ono Yesu le whaoletanga lo mātou te mai le langi. Wa mawai e mātou le whaamoemoeola. Le whaoletanga o mana saunia mātou te manui ai. Mātou te ola ai le nei soifuanga o e lo mātou whaamoemoe. Whaafitai ono Yesu. Whaafitai fwoi nganga pa ia i lau te inga. A mai se o mea lofa wa e fwoi mai ai mātou. Mwhai ono whaonga ina o mātou tangata whatau wa. Au nā tua i a te oe le tua mamalu le tua pa ia. Mātou mai fwoi nei e fiafi. A mātou te le i tango atu suo to sina. Ma o mātou ngā lulu e le whanua e wala watu. Whaamone mole se e fia mai ma whaasafuaina. Ele malu lava o loa nganga pa ia le whanua a ele luluina lau fatu ma le upu. E nei o mātou mawaina le tua le whaunga loa nganga e tafe mai ma whau ai mātou uma. A mātou sauni ai e ngā lulu e nei e fiafi e whaia lau ngā luenga. Whamanui e iau tangata le lau upu. Mātou whalongo toa, whalongo male, whalongo le tangata e poto. Whalongo mwhai. Talo whamnia iau tangata le nei po. E ale lau upu. Whao o atua ile tua o se so swani tele. Se tasi o mawhitia. Whao atua ilau whamalo longa i se tasi o ngase ngase. Whao atua ile tua o se vai e sua mali e tali ai le fia inu. La ngā lala o le tangata o lo. Nauna watu ia te oe. E ala iau o fionga le nei po. A umal ngā luenga, whatu mau pe le whatau wahi ai mātou, ai e tui nātu i atu o e le vi inga o le whamanu o le whanetanga. O aso o mai o atu lava le whavavau lava. Ameni. A talo whatu i le nei whewhiawhi sa moe lau whawhunganga ma lau whasausaunga. Ia, mahalo lava le soifo mau me langi mama, le fo utato whtapa i le manuia o le tua, ia no whamnianga ele le tau singa. Mo fo nei aso mātango fi whapopoina fo i le tātou ola mo le soifua. Ia mai se fo nei teimi i whapitoa. Te tai mai eilo o tau soifua mo so mātou ola. Whātau nui nai fo le tātou polkami masani. Ia, tutu leo penga le loto nei pe ona masani aso fo te tasi le tāle valu. Au nātou e fo i mtutu atu la auto au na nei o poni fonati. Tātou mafuta ma tātou tel noa ia ma whalongolongo i lea o ina le upo le tua. So swani le tātou ola whalenganga. A talofa atu i le pa ia lau whainga luenga a le tua le fiafi ma uto masiofo so stovine ma lo le ngā lulua i le sa. Se fo le stona i niso i kalesia. Ma lo le tautua, ma lo le fola ma lo le ustaulanga. Whamni atu le tua. Pa talofa i tupu mai o le sio tātou tunu. Ya me se foi na yo tatu tama matina tu asen sina o lo mafuta mai le nei po fatalo fatu ya tu tou
le suafo Iesu le tātou li. Whatalofa nisi o lo whaafonga mai tono mo te ngase. Ngata fo leo nisi o whaatautolia i tono mo te malawa. Mawhitia ono, mawhitianga le tino le whaauanga ngau ia misi fo ia o mawhitianga i ngase. Ia na o le tua lava e mauaile mapusanga, lana whaamalolonga pa iatu ia te oe ni fiafi, whaamaloloina ma i o le tino o lo whengai ai ma i tātou. Talofa le foi fiafi inisi o lo maua mali tātou proklame tono whalpui ai te mā, tina, usum tu whawhine o lo tūne la tu whasalanga le whangaloina o tō le tātou proklame. Talofa foi lau whenga luenga le fiafi so se vaenga o lo e ngalue ai, so se atunu foi o lo e whafonga mai au e ngalue whapitol whatalofa i ate oe. Ia mawatu foi le whamalo tu sai. Ma whaiba o lo whenga iai nei foi e fiafi ia po nei foi teimi o le aso po whea se atunu o lo e au mawai ia malona foi tau o iai malona teimi. Watalofa i le pa ia male mamalo sa moa o lo no nofo mau i tue fia o le nei kelope o lo tatu iai. Po whea lawa se atunu o lo e sa ili manui ai se o ainga whatalofa atu. Ia tau umalawa le swafo Iesu le tātou li mo le tātou whaola. Watalofa inisi o lo asesi mai tono au kile nei, ia ono ni mafuanga te tau ma le malufia. Nisi foi o lo o mai ono mafutanga whale kalesia, mea foi ainga, mese foi ni whale velave. Ia mese foi o asesi ngai matua mwhanau. Watalofa atu le tātou proklame ia te oe. Ia i fo ia nisi o whaafonga mai le fiafi. Stemi mo mua nei wa e whaafonga mai ai ia pa wa e mafuta mai e foi. Ma mata mai le tātou mta upu po le tātou proklame le fiafi. Whata alofa whaapito atu ia toe le suafa Iesu le tātou li. Ia whata alofa vorsunga ia sau. Ma ngā lulue sau le fiafi. Mnia le tua ia sau ia mese foi siona inga. Ia le li. Bea, se e mali o tātou wholonga le te usanga. Ia o lata foi na o ma le te usanga. Le o tātou o le masina lono se fulu. Ia no na watu a foi o se nganga whamalo ma le whaftai. Tu sai ma lau tautua, so se vaenga. Tono e kalesia. Lau ngalue tono ngā luenga ma whaiva o whenga ia i le aso ma le aso. Ia le ngata foi lea. Ia o tono na yo tatu ainga. Lau tautua, ia iso se vaenga. Ma lole follow, ma lole ngā lulue, ma lole angalelei i na yo tatu ainga. Whenga ia i pēr ma ngā luenga i le aso ma le aso, whamria le tua. Whaptoa fo i le whamalo i na yo tatu mātua le talo i le aso ma le aso, le au mātutua, e mese fo i ia o la au tu tapo inga. Ele ngata o le alwhaiva o tama whanau ngā luenga. O la au tū talo foi, mo le au whi ngā luenga le. Tua vi ia le li, ne fiafi, ia alo mai al tātou, tā upu ne fiafi, wha au pe al tātou tel noa le tusi ngā luenga le wapostolo. Ia, pe fo on tātou iai, mai le, mai aso na mawai atu nei, ia tātou whangata, ma tātou wawa ai i le whai unga o le mata upu valu. O se mata upu valu se mata upu lo fata waina ai le fasala la wina o le ekalesia e ala i pupu ngā masawanga. So chapter 8 was particularly about the expansion of the church through persecution. Ono pupu ngā. Tātou tala noa la le whai unga o le mata upu sa tātou pai ai i le tala ia Filipo. Wa uma o na whaia lesi ngā luenga i Samaria, ia lea ua, tau a ngai le titi atu Filipo ia ngai le north, ia ai intervene loa le tua, ai fasalavei mai loa le angelu e le au auna, ia po le ti a kono matautia, le pia whai ngol nei ti a kono Filipo o se ti a kono matautia. Pe fo o se te whano ti a kono matautia.
Whafonga ma le fiafi o se tia kono o i fo le tia kono ma tia. Pe a fo e malama i o whaiwa mau tiute ma o lu e ngalue ai wha maoni tonu o le kalesia o lu e ngalue ai lalo te inga le au na le tua. Ai waila i le whai upo e lusu ma le ono e tau lava i le whai upo e fast fulo lo i le tala lea te lo le atatu le whai tawina atoa e nae e manino mai le whai atu le angelu i a Filipo e alu i le ala Yerusalema, alu ringa le ala Yerusalema, o le toe whaatifa le anga i lalo i le tu i sauti. I le tu le alu anga le saufu, ringa la to iui atu Yerusalema, e a ngai i le tu i sauti o Yerusalema, i le meta o kasa, leo lo o iai le bevesi, nisi o lo ele ele o Israelu, e pete iane o le taimi o le whasalalawina o le nu o le tu o le ti a fitfulu, ma fuai ona ofia tuloa Palestina ma tangata o sasae. Ia mo la tu no foia le tele o nei, ai toi foia tu la ta whanga, po toi li liu atu te siva whavalu. Ina wa umo le tau alo na lua lo langi. O fwesing whaingta, le lava lai o malteimi nei kasa, le lava o lo whaingta pea. Au i le ana whamai ia le angelu ia Filipo, e anga iai, aisa o ina la le unuka wilo le leia Silvia le leia le angelu le tua po le tua foi Silvia le tua o lo ia se tangata lo sau o ia le a fai ma fai to toa e o tuai le tala le lei anga i le foi pito o Jerusalema ia po le tu le anga i Ethiopia po Ethiopia ai eselema nei o le tala awa ele ngata e fata ua ai msalo mene yo la o vatuina ise vatunga pupu very brief some of the very crucial or main points from this passage of the scripture ole memo muata tu te baba ai ole fina ngalo le tua e fina ngalo le tua e fa o lana fa o le tanga i so se tangata so se tangata e fina ngalo le tua regardless of genders, tribes, colors, language po le alto i ngā tangata e fina ngalo le tua e whao o iai lana whao le tanga e ala le tala le lei the inclusions of everyone in the salvation of God. Even the outsider. E pe iei oe mau, tātou. O le finangalo leo le tua i o iai lana wha o le tanga na tā pena mai a Yesu Keriso. Ai sal me wale un tātou wawa ai le tala lea. O ai tiope, o nu ese, o i fo i o se tasi o ai sapu lea fo i malosi e tangata e leni o na teimi. Tele le tupua, tele tangata whapau, e le ua pule roma le teimi lea. A o se ai e te tau o na awane i toi amana ia ina. Awane i toi amana ia ina i mea le tua isa, o le matua leanga. A ele o le finangalo leo le tua, na mana o le tua. O na o lona lofa ma lona anga le lei. I tangata umai ala le wha o le tanga le nfai Yesu. Na whaia, na saunia e le tua se awala. Ta pena ai Filipo. E wha o tuai le tala le lei i Ethiopia. E o fo le tangata le eunuka le tatu ta o le vaso le te nei. Tangata eunuka o tangata le talieina le maru malu. An outsider, an outcaster. O le tangata e le vai tangata Israelu. O le tangata e whapenao na le mamā le vai tangata Israelu. A oile na filifili e whao o iei Filipo. O le tangata e le amana i eina. O le tangata nu ese. I le tatu te iloa ai le alofo le tua e lautele, e lo loto, e maua lunga. Le alofo le tua. Le fo o mai ati, oe mai tatu uma le whao le tanga le tua isa. Le lautele o le alofo le tua. I so o se tangata. Le si mea tā ua pēa e whaitau la atu oe te whaitau le whanau
la pata ia tu faitau tatou te amata nei yo te lo mana faitau so I don't have to read it pa wale me tatou recap ina tatou e vai mai ina me tau o le si me tau so pol kalame le tua i lana whaolutanga i le mea mana o e alu iai. E ngā lue ia le tua. E ngā lue i lava le tua e whaatau nuu. E le mwhauna tu la fo ina e le tua o na tangata. So God always intervene in wherever he wants his gospel or his salvation to go or reach. E iai lava le tua, aisa, a tatou wawa ia le tala. Saule a ngelu le tua, that was God's intervention. O le aafia ma le whaasalawei lea le tua. So swani i lana tangata, ngā lue ma lana tangata au auna, le ti a kono o Filipo. E le ngata fo i lea, whaitau iai, nā fo i whai mai, wā luifo le nganga pa ia. O luinga, na iai le tua ia na fōfuanga. Le se lame ese le taua. Aisa, ele mfeuntu la fo ina i tātou e le tua. Fa mai Yesu le polo inga silsili, i autou wō. Awa au te iai whaatasi ma autou. I mea uma tau te o iai. I le Matei o lusu malvalu. The Great Commission, the time that Jesus came. The Great Commission to his disciples. He said, go. I will be with you wherever you may be. So se mea tau te iai, o te iai, si le fia le Yesu, e le whaingo fie, e whainga tā, le mea leo le awhiangai ma le au apostolo ona so, e meise o so, tangata le tonu, tangata whātua tua, o le asawa ina ona o le finangalo Yesu. Whama yo, all you have to do, just go, yo to wo, o te iai whatasi, ma o tau. O le si mea tāua te le vaenga lea usum tua whawhine. E o le finangalo le tua e whao o atu lana te tala le lei I mea e finangalo o ia e te tau o na o iai. Whataua I le point lea le tala le lei. The gospel, le alua le tala le lei. Na maua le eunuka le whao le tanga Yesu. E whaailoa mai eise la asanga o le whaataunu wina o le finangalo Yesu. Ina ia whaasala la wina atu lana tala le lei I Uteia, ina wa uma leo Jerusalem. Uteia, Samaria, kawa atua I mai tiope le tātou te whaatawaina, se ia oo I tulu inga o le lalolangi. The gospel, the reach of the gospel of Jesus Christ is very, very expansion throughout the world. E lautele, o le finangalo leo Yesu ina ia wha lautele le o atu o lana tala le lei. Ia, so oila malesi mea lea e whata waina I le tātou mata upu lea. O le upu lava le tua. Lea na whaitau e le li lea le isai e lima sifuru ma le tolu lono whai upu e fitu ma le whai upu e balu. Ai le mana malama I le gospel po le tala lea na te whaitawina. Mai le upu le tua. Te mi le i ni tala le lei le tusia ni tala le lei. Na o le paulawa le tuspa ia lei le te mi lea o le whenga tuai e tangata Uteia. Tangata Uteia. Ia mataulia fo ila tangata ia e lunga o tangata Samaria. Na le lima la tau tusi. Tangata Samaria na le lima tusi. Tusi le Pentatuka. E te tonu iai la tau. Tangata Uteia. E mai le tusi a kenese e tau le malaki o la tau tusi pa ia na. E le ieni tala le lei. But we can still call it the gospel. The word of God. O le upo le tua. O la lai fai tau ele au nuka ai le malam lama I le Isaia le lima sumal tolu. O le lana wha la talata atu iai ia Filipo. O le awala lea. La awala lea na mawhai ai o na so ta iatu Filipo. Aisa.
E whaalongo atu Filipo, o lai whaitā ua le au nuka I lunga o lana solfanua po le kāmela po le ale mea na ti e mai ai. Ia o whaitaunga pena o tau o vaso le tene, o whaitaunga o ia vai teimi, e whaitau le hotele, tu sa pe te alu na oe, pe na oe, e le hotele le whaitaunga. You have to read it aloud. Whaalongo atu la Filipo. O la ele hotele ale whaitaunga o le tuspa ia o le, Isaia le lima suma le tolu le au nuka lea. A la ua musu musu ia ile nganga o le tua, lea e o whaatasi ma Filipo, so ia I le li ile na o le whaitaua, ai le o mana malama. O le mela e se le taua I le point lea o tātou whaitaua ina. A sa o mamala malama lea o wino le upu o le tua. E le ngata e mala malama ai li tangata e le mala malama ai. Ai whao la ina I fo I lona nganga. Ta tai ai o ia I se mafutanga ma Yesu. Pe a whaia, pe a mala malama, le a o uino le upu. A wane I mi milo ina le tangata le upu o le tua I le mea la e maa neia I lana whaalongolongo, malona iloa, malona poto. Ai ia sa o le whaamatala ina o le upu e tusa ma le autu o le upu. Ia o se fesoasoani ia poe na o se lapata inga. E fesoasoani ia I tātou, misa I tātou e ofo ia tau. Le tāua o le kiliva ina o le upu. Kiliva I le mea lae whaautu iai. Deliver the word of God within the context of the scripture. Ina ia mana malama. Wai ese ale mea lena mana malama ia le isa ia le unuka le tusa mali Isaia. Ese ale mea na ia mana malama. Ese alo na manatu e tusa mali mea na whaalongo momo iai. No winga se le mea lena whaalongo momo iai. Alela ufa ia tu Filipo. Po e loa le mea na te whaitawina. Ia e whai mai ia le tali ele unuka. E whai whiwhea na o loa pe a whai ele ise si na te tau mai e ia tau. Pigi ise si me sili atu nei loa le mele o te loa. Wha matala loa ele. E Filipo te akono le. Wha maana malama atu le maule. To a matua mala malama e lo le eunuka. Nā le mena tupu. What's the outcome? Mai lo le eunuka. Alalan me utua i eina paptisoa. O elo ele vai paptiso. Rifo le nganga pa ia. Ia ma wha manuia. Ele tangata. Ele o se tangata I uteia. O le tangata nu ese. O le tangata whai mai ele lea. A ua wha manuia I ele atua ma wha o I ele na wha o le tanga aisea. O lona nau. Tau lele na utao le vaso le ntene. O tangata eunuka. Ele wha tangaina le maru. Alala le mea le tangata le whai mai tātou mta upu. O le alu le maru tāpu ai. O lona winga. E malia le eunuka a whai e luatu. Na o le pā lava pe na o na tuatua o na vai tu tonu o se pā. E o tu tonu o Jerusalem. Wa lava lea. Pau ale mea ia I loa tua le malu pe lata le malu aisea. E le whatangaina I tu tonu o le malu. A mata tua le polotito, le mea pa ia, o le mea sisilo pa ia, po au tawhai lata le malu. E le whatangaina ai. A whea le alu I whamai o le alu Jerusalema e tā puai. Lona winga, pau ale mele manao I ele tangata e unuka lea. O le fia laa o lona vai tu tonu o pā Jerusalema. Wa lava lea mo ia. That's faith. Whatu tua. Ai whawhewhela uri ia le au wharsei o leo I tonu o manumaru. Whawhewela o staulanga I o I to tonu la ele. Meo lo whewela to o ona. Amen. Whawhewela uri ia e whai mo la tolu manumaru. Au wharsei o lau sātu kai o whamai Yesu. Se upa pae mai o tau ofu. A o to tonu o tau. O matua tumu e pe o toni. O ni tunga mau o tangata oti. Ma nei ele vali me o fafo a tu tonu o tunga mau o tumu I ponga hivi o tangata oti. Ai wa vai le eunuka lea. Pau ale mele mna o le eunuka o lona fia I loa atu o le malu. Tu sa pele o e langa I e fasa. Alalan me lo tupu I le vai lea. Papatiso. Fa tumu le nganga pa I e fa manuia I eile atua. Alu le eunuka lea. Wana maua Yesu I lona ola.
He was blessed, so blessed. Ile aso lea. Full of the Holy Spirit. Full of courage so that he can go back and take the good news to his people in Ethiopia. Wa o tangata le na mafua yo na o atu o atu malang fa tasia I malanga luenga anisi o lau so po lau fatu tua o ai le tala le lei I tonu o Ethiopia. So via le tua tatu la ai le tatu mtau puiva e fa tau fa lava ile vala awina o tangata nei o Saulo le na vea ma Paulo o sui Yesu lo na ingoa ava mai le fai tawina fa pe na nai fai upu ua mapu ngata mai bea o Saulo I le fa matau ma le fasioti I le au so o le alii wa aluatu ia I le fai taulang sili ia masalo e tau fa pe mai la le wingo le na upu o le mapu ngata mai mo kua ngimo al mavofau pe a fai tatu te le tau file titi a fta watu le wingo la mea wa esel tatu fa longo le to inga upu mapu ngata mai a fai tau ia I le tu spa ia fa Britania o le naisa wele upu o le breathing of threatening loenga so se teimi o lai maua el tangata leo Paulo se manava o se manava ino I tangata o le atua o se manava ino ai mauna manatu o le aia faia se awala e tau whaafefe ai nei so le upoli threatening puinga o ia stangata tau whaamatau ai sa ue male upu o le manava breathing po le lai manava o le teimi a toa na o lai Saulo ina ua iei loa mai te te atu ia o onga Yesu teimi uma ia na mawhai e Paulo o na maua se manava taimi ia sa ia te te ai ino ma ia manao ina ia whai o ia mawha matau so he hates the followers of Jesus and he wants to give them the greatest threatening in life matua I whaafefe matau wha matau I tangata nei I o lato wola a olai le winga ngā le upu lea o le mapu ngata mai no inga o le ita o Paulo malona manao ina ia whai o ia ma wha lave whai o ia ma tau whaafefe whai o ia ma tau wha matau lea lava na a matai maana sa wanga I tangata o le kalesia po e o lo mulimuri a Yesu whalong foi whai pulua ua whaatonga atu o ia I le tusi e ave I sunako I tamaseko pe a whaina te mawai nisi o le nā lotu o tane a tō mawhawhine I fusfusia ma tai mai la tō e ia I Jerusalema na aluatu leo ia la talata I tamaseko o na whaafua sei mai leo na popula whaatali o li o mai ia tei o le malamalama mai le langi o na paule o ia I lalo I le ele o whaalongo atu I le si ufonga o lo whapea mai ia tia Sauloi se a e le mea o e sa wā mai ia tia ona whai atu leo ia leli e o ai e oe ona whetalai mai leo o leli o a o Yesu wa e sa wā mai ai o le mea whaingata ia atu oe ona a itui ia po le sa wā ua ngatete ia ma ua matau ua whape atu leli e se a le mea te whina ngalu iai o te whaia ona whetalai mai leo leli ia te ia tu ia oe lunga ina alu ia I le ai ona tu ina atu le ia te oe o le mea e tusa ona e whai a ua tutu I lunga tangata ua o malanga maia ua le mawhenga na vai ua langona lava I la tau I le si ufufonga ai le loa atu se tasi ua tu I lunga Saulo na I le ele ua popula o na mata a ua le loa se tasi ua whetangofi I la tau I ona lima ua tai a te I tamaseko ua tolu fo I aso e lewa ai ei oia ua le ai e le inu
Sai tamaseko le tas tangata o Anania ia. Ta tia Anania si umatatu feitaua. O se manatu au tu tatu te vavai el mata upule. Leu tatu whalongo o le vala a wina o Saulo. Ai masisi whaupunga e sili atu le taua e mwheon tatu whaupopoina ia i lea mata upu. O lea. O le fesuia ina po le feliua ina po le suinga o le olanga o Paulo. E whataua ai le tūlanga o le suinga o fuafuanga le tangata. E isi taimi e sui ai a tātou fuafuanga leanga e le atua. E vo isi taimi e sui mai e le atua a tātou fuafuanga le lei. I mea e sili atu ona le lei o loo i e fina ngalo. E sui a ngai ai a tātou fuafuanga. Ia oani o fuafuanga na sui le nei tausanga. Sui e le atua. Ia po e nofo fo ia o e masui. Suia. Suia mai sisi tūlanga ngā e sisi tūlanga e sili atu e manuia ai lo ainga. Talo lau ngā luenga. Salo sau study po ni awa onga. Ia po tūlanga ni tofi. Tiute fatino. Po so se vaenga i leo langa. Usom tō wawhiri. E se le tāua. O le tātou mta upula le nefiafi. O le atatua o ina mai ai. Le suinga o leo langa o le tangata lea. O Saulo. I se suinga tele o ana fuafuanga. Ana fuafuanga sai ai. Ma mea na tupu mai uai i a lona o langa. I se suinga tele. Ia len tātou whalongo nei le whaitaunga o tusi. Ia mai fo i le vaso lente nei. O Saulo stangate sau mai i le ai o tāsesa. Na suia i le atua lona ingoa mai a Saulo i a Paulo i le mata upu lea. Tātou te iro le nei mata upu. Ese ale mea sa nau i ai Saulo e alu e whai. O ana fuafuanga. O meo loo manao o ia e alu e whai. Ele o se fuafuanga le leila le fuafuanga Saulo na manao e alu e whai. O lea. O le alu e wha sa wā. E alu e wha tau nu. Le wha sa wā ina e wha o le wha sa wā. I tangata o le ekalesia po ila tu o lo muli muli a Yesu. Analmentu punu whaafua sei o na sui e le atua me uma. Sau le atua mana fuafuanga ma Yesuia atoa ai leo langa o Paulo. Persecution, that was Paul's original plan. Fuafuanga lea a Saulo. Whaasawa. Ai sea, o ios tangata malosi. O ios tangata sawa. Ai whaapitoa i tangata ke usiano lona sawa. Iona manatu mo na langona le ele wingo le upulea. Lona ino. Ina ia whaao lava le oti, whaao poponga, whaao le fret po le tau whaafefe, tau whaamatau i tangata o loo fia e muli i a ke riso i Yesu. A mantua fo il tangata ne o Saulo. Sa mua tatu ta ua le vaso lente nei le matau po fitu. Na ia le fai po e lima sfumalvar. O ia le sa iai i le fasingo se te whano le ti akono le tua. Le sa tau ai maa. Ai sa ia le tangata leo Saulo. O ia le sa leo ina ia ofu o tangata ina fai le whao ina le whao lima. A o le ngā luenga le matau po e valu le tatu iai le vaso lente nei. Sa a matai e Saulo na fai le nei mea sa ilana. Sa iana fuafuanga. Malanga plan sa iai. O lea, sa wanga. Persecution. Lea fai mai le mta upu na valu. Fai upu le tolu. O ia fe toso mai. Tane mawhawhine mai o lato fale. Ma ia sai i lato il fale pui. Ma fao o leoti ia i lato. Ia tātou whai tau fo i le tātou mta upu. A misel whai upu mua. Whai upu mua. De iei le tātou whai taunga. Whai mai ua mapu ngā tamai pēa o Saulo i le wha matau. Ma le whasioti i le au soo o le ali. He hates Christian.
ino ia saulo i tangata e muli a Yesu. Lea lava nei ulava ina whaatino lona sawa i le fale pui ta toso mai te tonu a inga, tonu a fale o tangata, ma ave whaafale pui ma whasioti tangata, whasioti i la tau. Fōringa mai o sauni saulo i lana lava lea fuafuanga, lona mafufau, o le a i te maseko. E whaatau nuu, lewa umai Yerusalema, lewa umai se ai a lela a i te maseko, e whai lava le mea lea, o lana fuafuanga lea, o lea, sawa i tangata o lea tua. Lea na alua i le, i o staulanga len tātou whaitawina. Na alua i le o staulang sili, wa tasia le o staulang sili, alu i le o staulang sili, ina ia au mai ai se tusi, wha maonia, se tusi wa mai le pule i a teia. Ina ia mawhai ai o na alu o ia e whaatino le sāwanga i tangata o le atua. Alfi sili, e se ana sa ili ai saulo i le whaitaulang sili mo se tusi whaatanga. E whai ai le ni sāwanga, e se a. Lale me tau mai i whapitoa mai i na alu ile o staulang sili. Ia manatua foi la Israelu i ia vai teimi sai lalo le pulenga Roma. Ai sa ye se vaenga o le pulenga sa mawhaiona a watu le meka o le Herota. Tangata o le Herota po le tupu i le ailea. Elo le tupu o le kaisa i Roma o tupu i vaenga mo region i Kongo o le langi wha Roma sa i nā mai teimi. E mawhailana a watu o le Herota le pule. Se vaenga o le pule le wha Roma i le Ostaulang City. E mawhai ai o na ia whaia ni whai unga o ni mea e tāla whea ngai e meselawa. O ni mea a fia ai e le tula whono tangata. Ia ma mea fo i tau le malu. Mwhaina whai lava e le whai Taulang City. Ai a o i mea whai ngata. If it comes to a serious matter, le ila le whaia e le Ostaulang City. E ave le Herota. Ia e ave i tangata whamasino. Pe o le mele na tupu ia Yesu. Na ave le Herota. Ave au li e whaia le whamasinonga. O le lau ele ele. Po le region le iai le tupu o le whaare lave. A le maua i nā le tonu. E o i Roma i le kaisa. Po le Empire Roa mai ai pe a whai o se mtau whainta. Le la ua whai le Ostaulang City lea. Whai ngō fia, ngō ngā watua, ngō ngā lantua Paulo. E le itoe whātari le Ostaulang City. Eisa, la fu ia ino o ia i le kāle sia Yesu. Matangata o lua. O le liu iai. A le ngā ngā lantua whai moltusi. Whai moltusi. Ia. Mau le whātangana o le li le alu lo e whailana. Lana mele o lea. Whātau nuu le sāwanga mana fuafuanga leanga mō tangata o le tua. Amen. Le la wanga i a Saulo. I ta maseko e whai lana fuafuanga lea. O lea, persecution, sāwanga. O se sāwanga sā ia fuafua le lei. Ta pena le lei ai. That was Saul's plan to persecute the followers of Jesus Christ. Ia e manatua. E iei nisi teimi o a tātou fuafuanga o sumtua whawhini. E le o le fina ngalo leo le atua. Si le fia le leia e le atua ia i tātou. Ma o tātou o langa. Ma le se o tātou fuafuanga isi teimi. Alai alofa le atua ia atua e mau. Tango ale atua to e liu mai a lau fuafuanga e le mea te oti ai. Ai to e liu mai oi le mea te manu ai ma wha sao i lo wola. Ma wha o ngā i roa oe mo le fina ngalo le atua. Amen. Ai se a whamali tu se wha ta oto. Alona ma tau pa suma le iwa alona whai pa lu suma le tasi. E tele ma fau i le loto o le tangata. Pe tele ma faufaunga. There are plenty of faults in the mind of a man. A o le pule a Iova. E tu maulea. A le pule a Iova. But the authority of God will establish.
e tu mau le fuafuanga Iova, po le pule Iova. E tele la tātou fuafuanga e whaatatitia, o ni fuafuanga e le aini whaavai. Si le fia mai le tua sa meme le tele o tātou fuafuanga. No foundation. Le sei unga le lei. It would never ever establish and stabilized e le ai se mausali pe fatu mawina. Au le ale fina ngalo le tua e tusa maana mafuafuanga o e tusa mafuafuanga Paulo po Saulo. E le foi la si o tātou vavai e te toa lava le tātou mtau. Po feo fuafuanga e lua e fatu mawina. Which one of these two plans prevailed? O feo fuafuanga ia e manu malo fatu mawina. Le fuafuanga a Saulo, po le fuafuanga le tua. Sa fuafua Saulo e alu e whaasau ai le kalesia, a o Yesu Keriso, sa fuafua na te wheliua ina leolanga o Saulo. Ma whaao ngā lona soifua mo le tua. O lona winga. O le fuafuanga Yesu e sili lona whaatu mawina. Jesus' plan prevailed, but not Saul's plan. Ai le o le fuafuanga Saulo. O le fuafuanga Yesu na manu malo ma whaatu mawina. Jesus' plan was being prevailed. Na whaatu mawina, ma whaatau nuina. Aisa, o le fuafuanga Yesu, o le fuafuanga le tua. O le fuafuanga o lona wheliua ina o tātou o langa. That was God's plan. That will prevail in our lives. Fuafuanga le tua e sawe mana o sui. Wheliua ina. He comes to transform our lives. Sui maile. Maile mea o loo tātou mana o ai. A ngā i le mea lai mana o le tua isa, e te le o le sila fia o le tua, mea ngā o le prevail, whaatu mawina, mausali, e umi, e mau, e tu mau, whaatu mawina, prevail, well established. Aisa, sila fia le tua, mea tātou te whano ai. Sila fia le tua. Awane ngalo ya tātou usom tō whawhene ne whiawhi. Na sau Yesu e whātau nuina se fuafuanga, o le ale fuafuanga, o le sui o lo o langa, ma sui lo o langa. Transformation. Fesuia ina o tātou o langa, li liu o tātou o langa, li liu maile leanga i le lei, maile māleia i le manuia, maile oti i le ola, maile anga sala i le whaapa i aina, mai le polonga i le whaasaulo toina. A tātou wawai le ngā luenga na whaia Yesu sum tō whawhini. I le tolu tausanga. For 3 years of Jesus' ministry. Paua leo le ngā luenga na whaia Yesu. Le aia masesi a ngā luenga. O le al ngā luenga Yesu. Wheliwa ina o langa o tangata. Sui o langa o tangata. Transforming lives. That's all Jesus did. The transformation of lives. Whapupula tawaso. Sa tawaso, a ua wheliua ina. I le pupula. Sa tutuli, a umwhaina whaalongo. Wheliua ina. It's all about liberation. Whaasa loto. Whaasa loto Yesu. Mea umana pai e Yesu. Mea umana whinangalo e Yesu. E whaia mo le tangata. Whelua ina. Sui. Transform.
Pipili sa le savali. Savali. Maru la tole pipili. Aisa. Feliwa ina. Transforming lives. Crippled man is now able to walk. Mong fayon savali tanga tailing fayon savali aisa. Fidangalo le tua. O esa ino. Wasui le ino. Ile alofa. Wa fai mana wo le sa ino yai. Aisa onga ya Yesu. Transformation. Sui mai le mea sa e yai sa e polonga ai ma e leanga ai. Ile mea e tele le yai. Tele o mea no fai Yesu i tangata. Ile tolu tausanga sa fai le nga luenga. Only 3 years. Nga le tolu a tausanga. Ae na matua matau tia. Le mena o ye le langi mena faya Yesu. Amen. We sa loto fa pito. Wole o te loto fa pito. Wa alofa matufa atu. O isa fa ilunga lanu. Wole o te yese fa ilunga lanu. Isa fa mai Yesu. Alofa atu yo fili. Alofa atu yo tua oi. Love your neighbors. Love anybody. Alofa i tangata uma. Amen. Na ese mai le o ongol tu la fonu sa mo mose mai ya tawile mata, tawile nifo le nifo. Esa Yesu transform sui o langa o tangata. Pe o le langa o Paulo. Na le meno o ya Paulo sui ele tua le langa o tangata leanga e faima tangata apostolo. Tangata sawa au faima tangata wa silio na alofa i tangata o le tua. Sui ele tua le tangata oti e vea ma tangata ola. Pio le mena tupu ya la salo. Oka. Amen. Tangata sa vea ma tangata polonga ili ang sala. Ya le umana utaua. Wa fasa o loto Yesu le tangata. Maile ang sala. Awa vea ma tangata wa halu e fola le tala le lei. E peio ai, peio saulo. Sui le ingoa, sui fufuanga, sui le olanga, sui me uma. Tangata sa avea ma tangata fasa wa avea ma tangata e fola le tala le lei o le apostolo le tua. Wale o to ingoa ya saulo o lona ingoa iuteia e Peru. A ua ingoa ya Paulo o le ingoa fa ingoa i Yesu. O le ingoa Roma, aisa le anga o ia o le ipu monu ese. Le ipu mo Roma, o le ipu fo i lea mo o e mau, tangata nu ese. Ia whaingo fia eo na alu le apostolo, e whaile na ngā luenga inu ese aisa, e le o alu ma se ingoa e Peru, o le alu ma le ingoa Paulo le ingoa nu ese. Sui me oma. Lasa me o sui mai ei o e le atua, mai lo o langa. A visili mai a tau mwhaingo whape atu. Wa sui ele tua lo o langa mai le mea tau o le Rastafari. O le tapua inga sa o wolai e le tali tonu ya Yesu. Sui mai le tani le nā tapua inga. A ngai e le wha kerishano. Sui mai le malamalama i le malamalama. Sui mai le o langa tuai ma le o langa sayai. I leo langa whao ngā ina mo le tua. E whafo i elevi inga i le tua wa ana le ai Yesu. Ana le ai Yesu. O lau lea tau tinonga ia tō e lauso mal tua whine. Ia ke riso le ne e fiafi. Ana le ai Yesu malana fesuia inga i lo o langa. Wa o woti. Wa mai fo i po woti fo. Aisa. Ia so na faia o le malu sa o le tua. I meo fuala au, whaasaina, ma mea e le te tau ona. So na faia e le tino o le tua. Amen. Awa sui e le tua mea uma. A leo o folofola tua le tala le ne e fiafi. E vi i ai le tua aisa.
le transformation le tātou te tala noai, o le suinga, sui e le atua, le o langa o Paulo, mai e whaia le ngā luenga le atua, le alfolfola le tala lei, whapena fōna sui e le atua lo wola, nā ua mwhai ona whaongā lo so i fua e le atua, le lo fupo e whaafoma le whiawhi o se whaifi au, o le nā ua e folfola ina le whina ngalo le atua, le tala lei le atua, a o le matua i pa a o le o langa sa i lau sunga e pei o o le matua mamao a tui titi a ave le tua le ola ai ona i eile ngā luenga ma le fina ngalo le tua e na te whao ngā ina ai le tangata valea ma le tangata whatau wa e pei o e ma le o ta whai ai le fina ngalo le tua de usa vali le tors full fata usanga o unga lue whaawhaiwhi e fola le fina ngalo le tua. 34 years, I am so grateful and give the Lord all the glory and all the honor and bless his wonderful name for using such an outcaster like me. E lona sui o leo langa ma whaonga. E sui koe whaonga. E li whai mai Yesu. Ia o le a o pai e tu nei lo o langa ma sui oe. Ai le whaonga o e langa ma kua e le ala wipu koe ka ei. A e whaitau ia i le suinga o leo langa o Paulo whai mai Yesu. O le aso le nei. O te whai ai o e maipu. Today, you are going to be my vessel to take my will to Gentiles. E te avea lo fina ngalo inu ese. O e ma unu ese le wa o malitala le ona o Paulo. E le i whape atu Yesu ia Paulo. Paulo, o le o wha malo lo ina lo o langa mai le leanga. Ai ona o le ele e leo lo o langa sa ia ima le leanga o mena whai ma le ta ei o la wipu. Ele mwhai ona o wha o ngā ina oe. De ai. E ese ale manatu o le tangata. Wai ei nei mo lolang. Ia, inga ua whaalongo foi la, ua foi whiau. Nga ua le leia ia na te lo foi o langa vi ia le tua. Ai whaalongo ua ia i lo o langa. Whai mai ala tō whamtalang. Peo sia uo i foi o. Le masani na mala au mai, o le tamo i foi o. Ia, ngalo hoi se ia te au le ngō sia uo le uta i le west. E viri mai sia uo le mai Australia. Tole uo wafo. Uo wafo i uo whalongo e vai whiau. Ia whapena lau. E ofo isa. E ofo le ka eka ei o le ipusai. E ofo le ka eka ei ma le ele lea ma le masa e sai se vane lau whafunganga. Sai eu tatu o langa i leo langa. Ai tango mea le tua i le mea whatau waa ma le mea sa tumu le ele lea ma le masa e sai. Tango mea le tua whao ngā. O le matau tia nao le tua. That is the sovereignty of God. That God can use anybody. Whai le tua na whao ngā lo soifua. Tu sa po ngā e whai mei kwa leanga o lo o langa le te mile. Am whai na whao ngā, whai na whao ngā le tua ia saulo. Whai lona whina ngā. A whai na whao ngā le tua le si au na le whafonga mai sa leanga fo ilona soifua a le whao ngā. A whai na whao ngā le tua lo o langa sa matua leanga. A le whao ngā le tua. E whai e lona whina ngā. La le mea la le whai na whao ngā le tua o e na te whai mai o ngai ke o ngā, ngai ke ula, ngai ke ai drugs, ngai ke me uma ngā sa whaia. Me uma ngā sa tātua mai e. Ai te lo, o le tua. E matau tia le tua. Our God is great and our God is able. E ma whaia le tua. O na whaia so se mea e whina ngalu iai. Pau ale mea tātou, o le mele na whaia Paulo, e Saulo.
Vala au mai loa, masalo e vala au mai. E vala au mai i Yesu mai le lang. Saulo e. Salo fa pea Saulo, kilo solo Saulo fa pea. Ya, me se sau e malkala. Ai sa me wa ai tui mai e te. O sa me wa sa wa mai e te. Se si wa punga, ai sa me wa sa wa i e kalisi. Masalo e au kilo solo Saulo fa pea. Sorry. Le ropo se ke fango le so le o koe sau so le kuri loa mai a ue kaui masui le mele anga o lango ina e mo tawhia o fole au sa wa le nga kau ai asi. Masalo po apangi manatu ma. Fa pea Saulo. Sorry. Ele lopo ka iko o lua ia o la oli ia nga walu o fa finge ma la oli ia nga walu ka koso mai kongo la ko fale le ua le ua vala au mai e alanga la Saulo vala au mai lunga fa pe le lopo ka ka ngi le nga fa siokia le ua o la tua nga ngai le vala au mai lunga le langima fa pepe mai ele ia le au lunga le vala au mai tanga te lunga fa pe le lopo ile leo le vala au mai ai wile e ia se mena tau i loa e Saulo i le vala au lena sau. The discerning of Saul at the moment that he was called by his name. Saulo e. E ia e maua i le i le whaalongo Saulo le leo le sau. I pe uma o le leo o Yesu. There's probably Jesus' voice. Aisa, e fua o lana tali. Fa mai leali ie. O le ale mea wa e fina ngalo iai. Fa mai leali ie o haule nei o le ale mea wa e fina ngalo iai. Te o por sao tonu e ana upu e. Tai fai fōlinga fa pena. Saulo e. Sa le mea wa e sa wa mai a ta. Ona tali atu le o ia. Leali ie. O hai ea oe, ona whetala iatu le o ia, i le li, o au o Yesu o e sa wā mai ai. A o lena tali Saulo, lea li ie, Lord. E fōringa mai e pēi tau loa e Saulo le li. A o lea e so ona whaila na fisiri, o hai ea oe, e whai mai Yesu, wā une nei, o lo e sa wā mai ai. I am the one that you are persecuting. Te loa uso mtua wa whene e o mai lava i le taimile nei. O lo ngā lue lava Yesu i le wheliwa ina o langa o tangata. E ala i le nganga pa ia o le atua. Why? Because that is Jesus. That is Jesus' business. Jesus' business is transformation. O le ngā luenga Yesu. Nang le aso i fu Yesu e o maltemi lei. Le ngā lue wha austau lang sili le tūta matau o lonta mai o maltemi nei. A o le ngā lue lona nganga pa ia e transform e sui e musu i tangata. Tu ulau fuafuanga leanga. Tu ulau fuafuanga se. Sau ia Yesu. Li liu lo o langa manu e ola. Li liu mai I le tua manu o maua lo a manoa. Jesus is still in transformations business until now. O lo ngā lue pe Yesu I lana ngā luenga o le wheliua ina o langa o tangata e o mai lava I le taimile nei. Amen. E sa tātou fuafuanga I e whai. E sa me pupu I o tātou ma fuafau mo tātou loto I mea o le lalolangi. Alala vai sau wā le atua. Tuli loa I tātou. E whai le wheliua inga lea. Whai le whesuia inga lea aisa. Langa ia lofa le atua I tangata. E peo oe ma. Because of God's love. And His love will always follow wherever you may go. He will never forsake you. Le whaangaloina, muli ale alofa le, se longa lava te oti. Fato a umal tau muli ole alofa le tua ia toe. E sue oe, masa ili oe, si e lili umaia,
se e sauia se i whaongalo wola i le malosi, i le ola, o lo te toe ia toe. Telo tangata e fai le lalolangi, fai le malosi, e whato a tangi ai lunga le moenga ina ua whaatali pe ave esel masini pe to yeise si malosi e toe ola ai. Na masini lea e whaola ai oe, whaola ai au pe a ka kinga inga kele. Masini lea e ese mai stangata e pele ia te oe o lea o ngā e stonga fiti. Pau anga le taimi e Salamoa i le stangata. E tau tu atua i le ola, e tau whao ngā i le whiliwa ina Yesu, lea e sau e whiliwa ina masui o langa, e tau Salamoa ai, e tau tu atu le ola o lea o ngā o le mwhain se mea. O le si fwoi tangata. E whatoa Salamoa a ualu le wheelchair. Ta Salamoa a ua whai mai elefo mai, toi ono masina na e te olai. Ta Salamoa i listangata. Matau manatu ai i le tala le lei lea e tātou te tala noa ai, matau langona ai o te tauna i ese suia inga. Amen. Na. E matau tia le tuuava noa o le tua o le tangata. Matau tia le alofa o le tua o le tangata. O le whaiupu e tolu na e anga i ei saulo e whai ana fuafuanga. O lea, whai ana sāwanga i tangata ki o Ishano. O lea le mea na tupu le ala, ona toe whamanatu atua ia te o le tātou tala. Lea le mea na tupu le ala, sa teia Yesu i lona malama lama tele. Jesus he smote him with his great light. Teia i lona malama lama. Malama lama mai le langi, sa malama lama tele, fa me malama lama i malosi. Teia ai saulo ma pa u i lalo le ele. Ai tau tala mai ai, le si ufofongo Yesu, se ale mea e aa i tui mai ai. Le wingo le upua ai tui o le fasa wa mai a tau. Ai fa mai Yesu, I am Jesus, the one you are persecuting. O le vesili mo tātou ne fiafi. O la sau tali atu pe a whaia wala au mai le tua i a te oe. Tātou mafo fau le tau tio le mele tupu i. Pe ana wha pe o oe po a u fau le ana tupu oe le mele. O la sau tali. Ai sau se mana malama tele tai ai oe ai tau tala mai se leo mai le langi wha pe mai. O mana oe whao ngalo wola i le aso le nei. Tuu ia lau fuafuanga. Tuu ia lo wa i tui mai a tau. But today I want to transform your life and use your life for me, for my sake. Mako lea sautali. Mako lea sautali. Te loa whapewa. E lea ia masisia me o te toe whaatali. A ingongo whapea tua. Yes, sir. Sir. Wale lei Yesu. Wale a o whaia. Whaia lo whina ngano. E sa mea lei tawon tātou tali whapena. Langa i sele maua lunga. O le wala au na wala au oile tua ia Paulo. The calling of Paul was so unique. So unique. Very special. Ai te loa. Wa lewa na wala au le tua ia te oile wala au maua lunga le na. A ngā lava e ignoring. A ngā lava e te le whaanongo iai. Ngā lava e te whapea. Se koe kiki. Nā lea maanga ia le. Maanga ia le langi. Se koe kiki. Jesus. Just wait there for me. Let me finish my business and then I will come and do your will. Ma whai lo whina ngalo. Ia ai tue whaia ena. Usum tō whawhini.
ia ua tuai. Ua leise teimi tātou te toi whai ai ma whaatau uina le fina ngalo le tua. Ai, usum tu whawhine, o le ase mea ua e whaalongo i le fiafi. Ma whaiono tātou wa uina mai le nei mata upu mātango fio tātou whaalongo i le fiafi. Usum tu whawhine, aua nei e whaatali. Tali e tuia i le li, tali e tuia i a Yesu le nei e fiafi, e whape atu. Yes, sir. I will do your will. O le au whaia lo whinangalo. Manu o lo iai, lo malosi. Manu o lo iai le avanoa. E te lola usum tua whawhini. E ilis tangata ma tau tia fo le nai tau o mai nalo na ingo le whai unga lela tatu le whaitawina e tango e whaitau. Mai le whai upu se folu e o lava le whai upu e lusu ma le rua. O lo ies tangata ingo ia Anania. E le o Anania fo lea na oti ono le umolana sfulua i le na ofo e ave le tau o le whanua. Le na whioti malona to rua le mata upu fia. Mata upu ono e a. E leila le Anania nama le to rua sa whaiwa. A Anania o se tasi o tangata sa ngā lue ma au nei te tonu o le ekalesia i Jerusalema. Lea la ua o lea ua wala au mai Yesu i a Saulo. Fa mai e alu i Tamaseko e whaatali e ina lisi wala au po lisi mea o le aso. E mataulia la. O le alana tai e le awali i o ana au auna. Tai ta waso ia le au Saulo anga i o le mele na fa mai ave iai. O le uli ave. Le fa mai na whaalongo i tangata i. Ai matua le malama aisa na whaalongo i le leo. Le uli e no ma Saulo po ni au auna a Saulo po sana au tau po sana au vaenga na o e whaile le fuafuanga a Saulo. Na whaalongo le leo. Ai le malama le no whaitau ina nei. Fa mai na whaalongo. Ai le iloa. Le mele tup. Le paua le mele ua la tu lo. Waka waso la tu te tai. Ai fa mai Saulo avea au Tamaseko. Avea au le mele e le whalo le tangata leo i Utah. Leu sta i o Saulo i le mele na te utala mai e le atua. Yesu. O lo le uli ia ave. Tolu le lei aso o nofo i o Saulo malana vaenga. E le imfainto e pupula. A lela wawi mai le atua i lisi tangata e ngo ia Anania te loos tangata wha maoni tonu le lotu, kalesia. Sawe alu. Tautala Yesu le tautala ewa mai euta, wailoi Yesu, o wailoi le li lea, langona le vala au mai po le o tea le vala au Yesu fa mai a, tula ia, ina tula ia ma e alu. E te alu le fale o le tangata i ngo ia Utah, i le ala, i le mea tau i le ala, o sao. A e tau o tui e le tangata lea, o la e whaila na miti. O le miti e le tangata ngā e whai, o ai o Saulo, wha mai o nāna te iloa, e te alu atu i le aso tonu a le lona tolu. E te whaia le wawenga mo ia. Ia, nau tātou lo le tala. Nā latu Anania, a le mea lai maali ai. E se le maali e pēa u whaitau i langa lela, tala atu tātou leina. E whai atu ia Yesu ia Anania haru. E tau atu malei ngol tangata le turi ai, o Saulo. Ui whai mea ngangia, oh, not me. Jesus, not me. Aisea, e whai tau ia le tala. Ngai manino mai a, le pala aio Anania haru. Aisea, la whawhewhenga haru e whapupula le. La whawhewhenga haru le tangata whasio tangata. La whawhewhenga haru le tangata e silio na saa wā. Ai toi whai atu Yesu ia Anania. Alu. O lai whaatali mai. E te alu atu, a lai tau tala i eile atua i o le li ina. Le li ngā lenga whailanga plan e alu e sa wā isi fo i kirisiano i Tamaseko. Pau ala mea, alu. Te lola, e alu fua anani, alu makoi pala aia, makua i whewhea, ai ona o le wheta lenga Yesu. Te ita inga lenganga, nālu e Anania. Whaapupul talo. Ta talo Anania, to e to ulu ese mo meo uto ngai na maui matau Saulo, to e pupula,
fai le vavenga ma toe faa wauai le ngā luenga ke riso Yesu. But that moment, le teimi le nā, tā ua i o le teimi le nā, e pupula ia Saulo, ai whamau o toe wha tumuina le nganga pa ia. Teimi tonu wale nā ua sui ai, e le atua, le fuafuanga le tangata, i le fuafuanga le atua. Ala le fuafuanga le atua, teimi tonu wale nā na whai ele tamalea ma ipu o le tala le lei monu ese. Oi, Saulo a lewa i ngoa Paulo, tangata leanga, a lewa whai ma tangata le lei e whai ele finangalo le atua. Tala atu le tātou leina, wala o mai, ya so finangalo, ya mai so manatu, e so finangalo le tātou mta upo le e fiafi, ya ona e wala au mai la ia lea, e le tātou numero, tolu fitu fitu, tasi lima, iwa tolu, ya, na, a o, whaata te le tuaisi tātou wala au le e fiafi, ya, ia lama le tua, o le, non toe whamanatu tuani, te ungalo ia te au, ia, lo ia le tātou tusilea. Ia, whiorolo ana i tangata o le anu whaatau la tu tusi, whaatai le whaatau, ia, e whamanatu atu, ia, e tolus fulu tā la, ia le tau o le tātou tusilea, pēr whai te manau sau tusi, le iei sao ninga, o, e whai le whai au i teimi o whaipoiponga, whawhawino whengainga, o le maliu, papitsonga le vai, asu whanau, fo ino le pepe, tala ina o se maatunga mau, whau ungo le whaiwhiau, whau whalenga o le whasā, whapa ieina o le whale o se ainga, sua ina o le ele o le ngā luenga, ia, lea, tau whao ngā inga nea, le vaso lena te nei, ia le sauninga lea o le whapa ieina o le whale o se ainga, ia, no tangoa, sua e lau tusi, ia, alu lo le pol kalamele, o wai whasa moa, ilea, i le whaapa i aina o le whale foua o se tasi o ainga o sia mato ainga lotu na whaapa ia manofo ia loa. Ai ese le tāua o sauninga ia. Ai whailea te mana o iei o se whaiwhiau, po o se whaiwhiau so soani, te akono ia e te mana o misi tusi, ia o na penala ia lea o na wala au mai, ia il tātou numera na o lua tasi, o lua lima walu, tasi whalima, ia no watua leo o le account, ia e lafo mai ai, ia le tau le tātusi, ia ngā moli atu leo lau tusi i lau address, o lua tasi, o lua lima walu, tasi whalima, ia o sau tātu walau, talofa lava. Talofa. Nobody. Talofa Jake, alor soi fo maua. Mai na. So, ia mau ia ko ia ko. Ya, sau no mai. Na ia ka ko so ga mai ko la va ya swa. Te ko mo i le o le ka e sia fo ya la ke le te ka ngai ho ya tinge ho ya i me ai. Ya. Na le la o mai i ka ko kusia. Ya. Te ko le nu ka le so mai o yang ki opi. Ya. Mai hoi ale o pamakalanga mai le o kamala mala mai koile. O Filipo o ia tia kon maka kia tia kongo le ari au ka fa pe o makia kongo e kale sia ari Jake. Kele ro pra me la por vai se au ke e ma fa venga vai au ai skai ma alu e la unga ma su e mai nganga. Ko mai hoi nga ya ko ia ia wale so mbele wala wale ria Paulo ia Paulo ia o poni mai lo faso mai wo ko lo foi ange le ngole solo le te sa o lo so o e pe wa o Paulo le o goma o solo le ngo e Peru ia mo foi ele solo foi le nga le kupu mua a Israel o le ngo e Peru langa a o Paulo o le ngo Roma o le ngo nu ese leng fai ngo Yesu langa o kako kama alu ese ia ko le ma ngai foi i le lo fa manga mai wa kamala mala ma ko i lo
Jake, ia, o mo tu lau lainga. Ia, ngai mo le amnoa, e se fia walau mai. Ia, toi walau mai, Jake, pa e fia walau mai, wha uma mai lo fina ngalo. Nai mo la wale tātou amnoa lia fiafi. Ai, na e tātou minu te iwa ia toi, na. Na, ia, o le afo i o le... Watalo fatu tātou walau. Alof? Ia, tole, mo pe e kuri walau ni. Ia, ore sa koe ore mai e leo koe whamamanga mai le ka ko karameri ngefia si. Ia, ore whananga mai le koe soso onga mai. Ia. Ai, ore si me ma ngai a puni i rau e ka ko karameri pari ngai o pe anga sa ngoro sungoro wala winga. Ia. Ia, pe fo ngai sa karakala mai fo ia le lo so fuanga fo ila ke mo ke ya el ko ya ko fumaga ko mare pas ya me le olanga sa ola ya mo ila ya e o ngale pas e change de ya ya sa olele na pe ya kala gore e fa mai lo so o ngai ku se me e ka ka un fo ke mingi ya se ya o dia ka ya ai mori ke mi angi ile fa ka dire ke mi mor kanga ya la ya ko aso ai kan ko ngo ho ngai si paso ma ya ai kai poni mor ka pukala me ngevia aftai foi lango mai Jake fa manuia tele le tua lo fatu ya to emela inga ya lo fo ka bless fa ya ha pa talo fo lista to la talo fo tatu la ule talo Talofa pon. Talofa, ori? Talofa. Ko ngana po klama o le mawe sa o kawa le kusia le duka ma le nganwen. Ia ma welo sa o le ngapa yuka. Ia. Sa wai tangaka. Io. Ia le e makau kia welo le umai yuta ia le pao ke le tua le va e maka lai. Sa ko mai le si upu le tua pai. Muie le ba e kai kong mai ya la ke wa te o me ku pu le yo ko ka lu sa mo ma fa ma ngal ma fa lo le ngal we nga po le ngal we ka bi ka ko e fa ya ma le to a to le lo ko ye tu le nga ina ma li ta ka lo le si ke ku te o ye tu ke le yo ma ka pi dia ye pe ko ang ye ma ali malanga palkuanga pai au pelum dia boia ngale ka boila o koli ya ai ma eu que me ka kia le tua ma te o ma wa kunga sa tu ko lo langa ia na wa ka o po le tali o le tua do pai ngale tua malo poni ya Wow, le ho vi le koila o pa te pale mo. E ka o me ke pon yo lau le nga introduce ko le le kusi sambilante. Ya, ai nga ya oi, wa nga foi fi au. Oi o kusi po pa te o do. Ya, ai fi fa ka wa sa kusi fa ka wa ke foi ka wa ya ai so po ke wo. Wo le fa nga la kusi so fu nga ko. E te o kusia o mai le ka mai la ko ke pong ile TV le sa po klam va penga e te ya mga ko nga kusuele mai a pe ka wai ya mo ya mal mla mo wala ira o kusla kai kuspa ya asa ko nga ram ka po le vo pa ko le lo pa ka wai kusile le nga ye ya saulo nga bo ngo ya paulo o le pa long ka ta tum wa nga ye mta puiva nga ka ko nga le ya nga pa tai wa le kusile ya ka o kusile ti o kamale o ka wala e nga lu nga male o lu o kusile e al kwa ka se nga pe ka ni le tai to kusia le tai to lang ta mo study pa ya ko lo ke pongi nga ya ora ko ya pa mo le o lima valu tasi fa lima ya pa so foi mo le po ya ori
si tu tu la no e si la ngale la mo ta tem ia ua ngore ngo via ko manga ore ia il pongi a fi pasto ko nga tia vi ni menga iska ia fa mo mole ia tu nga wenga after oli alo ftela tinga tele manguia ya ti o ko ngang la delito ia menga le tu ia le ia so fuia ele marmlama la wo le tu bala au ma ino bo man ka fa ko fa o ia ia so fuia la ngale si tu atu la ngo si va ngale ia ia pa so fuia oli ia fa talo for tatu la talo fa la shua pong fasio oi talo fa tu te male malo se fuia e nga ka fa in kal ka oli o ka fa skofinga fa o si ron ko ma san kusi yo o li kula va o yang al fa ngolonga mai kau mo ke de mal malama da ngala por kalame tai me saka le do o ko do mo ko mala mai yo me nga fa ngolonga por kalame mo ke de me nga ka fi mo wa menga mo de koile fa kai man fa maro lo shungal fa fa ngai tai yo kalo ama ko ya lo fongie de ko isanga uku akumula uku yo pupu inga lo fonga wale tai penga yema kala inga ngai vai ka u fonga ke de ka fonga lo la ngai yo lo vala o kule maranga fa lo fa ngere ko ira proclame a me lo shunga pa pe hod fa ko man ngo falo le tu fa te te la ko de fale ia pui o ema yo nga a lo fa yo lo vala o kule man fa lo lava tai la fo ia oi de uso ya manele swafa fa te lango mai ai fa le tu tatu fle fle bas fo yo ka ko fa ia so fo ya fa se fo fa so fo bole tu la bale nga fa te le la ile pa nga masani si tatu por clame tu le penga le loto mai se fo ia le tu tele o ona le tu il tele te mi fe lo ia ma au na ia te ia wa fa time fa malo mai au na ia pa pete ita ele to tele nai fa au na ia uso ia ma tu fa fino tele le lo lango ma mo le tu le nga fa te tele lava ia tu to la fenga luenga ele nga te fo le ia pa nga masani lava al tatu por clame le il to lango mai il tato por clame ya am fai fonga tango save ule ia le tato ia lau Facebook ia por YouTube ya fa nga tango to e sa komengi ia e lo ai ole te mafuta mai ia lango mai il tato ta upu le va yaso mo le va yaso mo le atule fa malo mal fa tai ta poi malo la va le talo ia malo fo ile follow inicio au na le tuo lo au wai me fo i le pula i tono le fo i ala leo matango fio sa ni le tuo ala le radio samo ia fa ni le tuo au na uma fo ia ale tuo lo fa pena ona ma tu fa ia tu le nga luenga o le fa malosi ma mo le tu le upo le tuo i le aso ma le aso ia te tonu o le aso sale la so nei o le aso sa ona i fa na uma fa e fa stato mta upu o le sa automatic ia si tato va ia le aso sa o le aso ngofua ia e wia o mai le sa automatic ia a fa ia mai le ngango le tu fa stato mta upu mo na fa na ia wal telefo e kale si te fa longo ye fa to a fai ile labor weekend na to lo automatic ia ma to ia se ma to ma ftanga ia fa ile sale la sa nei onisi ia o le sale o vai tu na filen fa ia la to sa fa na ia vel ni temi fa manuia tu ai ia le sa fa na mai fa na o malava ia ni se lo fa yo na fa fonga mai ele a me se foi fa u ia tu matua fa manuia tu las fa le so sa na fa na e na ia tatu fa na o malava o le alo tu ai la sa nei ia o mo for tatu temi ia le fa tatu o le telefoni ia to e failo atu le telefoni fa mo le lava le wala mai sau e failo atu le number tasi lava ai lau peni
Ia o lua tasi, o lua lima, lima valu, tasi fa lima, poni fonti, la tasi, o lua tasi, o lua lima, lima valu, tasi fa lima, na tatu talu. Yo vaelo mātou te malelangi, ia vi ia pelo swafa, i me uma mātou te whaia. A uma lava ngā luenga, o i mātou lava o au auna. A oi o mātou tua, oi o mātou au auna iaima, ngā lulue ma whaia i me uma, e na ia vi ia lao fio. A maise le tua, ia alu lau upu ma lau tala lei o lau lefi na ngā lupa ia. Talo i whamnui au tangata le poe ala le, ta upu le fiafi. A ia whamnui ala lau upu. Ianga le leile tua le foi po fuanga mai se fo le vai aso mo se vai aso manuia famlia na ia matu fanau la to sa famlia matu mata penanga famlia ia au na uma lava ta penaina le tu fa le nganga famlia matu le tua ia matu fo ia ainga le po manuia tau sima le matu to te tai mal matu ola este me lu mal matu maftanga tu mau pelo wang lelei na le mātou te talo e la tu ia Yesu lo mātou li mo lo mātou faola. Amen. Ia, le tātou Paul Klamena le fu vai aso Samoa. E le whamamoe la tātou toe whtapai fo le tātou Paul Klame il vai aso fou le tāle valu le ason fua. Mo le taimi whasoi fui au lauto onu neo poni fonti whasoi fui. God bless you all.